Poboljšano seksualno i reproduktivno zdravlje ključni je temelj cjelokupnog zdravlja, osnaživanja i ljudskih prava pojedinaca te održivog i pravednog razvoja društava. Pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju utemeljen je na međunarodno dogovorenim i priznatim ljudskim pravima. Asocijacija XY je vodeća neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini koja brine o zdravlju građana i promoviše zdrave stilove života kroz inovativna, sistemska i održiva rješenja. Posebno dostignuće u okviru sektora predstavlja zagovaranje za uvođenje predmeta zdravi životni stilovi u nastavne planove i programe osnovnih škola kantona Sarajevo. Mi u Sarajevu smo imali tu sreću da smo 2013. godine u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje i nauku mlade kantona Sarajevo, dakle kroz tu diskusiju o nekim novim kurikuluma koji bi se uveli u škole, identificirali naš kurikulum koji smo razvili za srednje škole kao idealan za integraciju kao jedan zaseban predmet u formalno osnovno obrazovanje u kantonu Sarajevo. Taj predmet naravno sadrži parametre i obrazovanje o seksualnosti, ali on sadrži i druge bitne teme poput zdrave ishrane, prevencije, upotrebe psihoaktivnih supstanci, inkluzije, fizičkih aktivnosti, sportskih aktivnosti i sl. Tako da sve te teme su vrlo značajne za mlade ljude i one su zapravo integrirane u jedan predmet koji bi trebali da pohađaju svi učenici osnovnih škola u kantonu Sarajevo. Međutim, predmet zdravi životni stilovi naišao je na veliki otpor kada je u pitanju njegovo sprovođenje u pojedinim osnovnim školama u kantonu Sarajevo. Mi dalje imamo jedan značajan otpor da pola osnovnih škola u kantonu Sarajevo ne provodi taj predmet, iako je taj predmet jako kvalitetan, on je međunarodno evoluiran i dobio je vrlo ozbiljne pohvale u smislu sadržaja i načina metodike koji je integriran u sam predmet i ono što taj predmet nudi. Pitali smo građane Zenice podržavaju li uvođenje seksualnog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama, a odgovori su bili podijeljeni. Nisam za to stvarno nama ne treba još. Mislim, barem možda u srednje škole da budemo svjesni u što se upuštamo. Možda to, jer se toga ima najviše, pogotovo ako je, na primjer, na ekskurzije kad se ide na izlete, ali za osnovnu još ne. Pa jesam, zato što je to svakako potrebno za obrazovanje. Pa treba da se djeca edukuju. Što više znaju, to je bolje. Nama to prije nije bilo, sad bi to trebali da uvedu, da bolje znaju. Trebalo bi djecu, omladinu, uvesti toga malo da... Uvesti malo, da znaju šta valja, šta ne valja. Dobro, danas su moderna vremena, ali ima djece koje rano tu krenu. Stvarno nije dobro. Da li ste za uvođenje seksualnog obrazovanja kao redovnog predmeta u školu? Jesmo. Da. Zbog čega? Pa mislim da se mladi trebaju početi edukovati u pitanju toga zaista. Naravno. Zbog čega? Pa zbog toga što je bolje da neka osoba koja je edukovana za to obrazuje našu djecu, odgaja u tom pogledu, nego da se obrazuju na portalima, raznoraznim porno stranicama i slično. Mislim da je zbog toga to bitno, zbog ti neki reproduktivnih pitanja, zbog zdravlja prije svega, zbog toga što mislim da je to nekako zdraviji i normalniji način. I mislim da je lažni moral to ako kažemo da je to nepotrebno u našim školama. Mislim da je jako potrebno. Sveobuhvatno seksualno obrazovanje unutar sistema obrazovanja jedan je od najvažnijih alata u prevenciji seksualnog uznemiravanja i nasilja. Imati adekvatnu informaciju, a na osnovu te informacije donijeti svoju odluku je važan proces za mladu osobu kad ulazi u odrasli doba. Trenutno ono što se nudi kroz formalni sistem je nedovoljno, minimalno, pričamo o binarnim podjelama, muško-žensko, šta je rodne uloge koje su opet binarne, kako treba djevojčice, kako dječaci, seksualnost opet, koja je samo jedna prihvaćena. Znači nema, u obrazovnom sistemu nema još uvijek te fleksibilnosti da se razgovara.
Kampanja pod nazivom Nisam tražila razotkrila je razmjere seksualnog uznemiravanja i nasilja u obrazovnim ustanovama, na radnim mjestima, na ulicama naših gradova. Nebrojena bolna svjedočanstva, deseci prijava seksualnog uznemiravanja i nasilja upućenih na adrese mnogih regionalnih akademija i fakulteta svjedoče o dva ključna problema: nekažnjavanju seksualnog nasilja i nedostatku sistema prevencije.